Em dic Daniel Sher, soc dels Estats Units, parlo castellà, català, anglès, francès. Aquestes són les meves llengües de treball professionalment i també parlo portuguès, una mica d'hebreu i una mica de japonès. L'aula magna és per aquí dalt, no? Ah. Sí, gracias. Es que además no estaba previsto lo del francés. Ah, no? Davant això és una mica estret, però ja estem acostumats, oi? Sí. A les cabines. On estàu? No, nosaltres estem amb aquesta d'aquí. D'aquí? Sí, que aquesta ja està instal·lada. Jo he deixat els meus estris aquí, però posa't on vulguis. Però aquí tenim una vista privilegiada, eh? Sí, i tant, i tant. I és important saber l'estat més actual de la llengua. I jo penso que quan arribes a un cert nivell, la millor manera de mantenir aquest nivell de coneixements és passant temps al país. Quin és el canal de l'anglès? El 3. Ah. És per proximitat geográfica. 1 català, 2 francés, 3 anglés. Sí. A él le tendríais que dar más volumen. No sé si podéis mandar la señal a... Bueno, pues lo quitamos el jack y pero entonces tú no puedes... Bueno, yo he salido fuera para escuchar el original, o sea que también es una solución. Sí. Are you the next presenter? What? You're the next presenter? I'm the next one. Yeah. Yeah, I will be interpreting you. I hope you don't find my copy cheating. No, we have your... If you're not... That's fine. La evidència que emergeix moltes vegades ha sorgit com resultat de la revolució cubana de 1959 i l'arribada en escena de Fidel Castro. The party involved at the time that he was arrested, that is, who he is, where he came from, what his address was, how much money he had on him, what objects he was carrying. Vous, je vous écoute. Il y avait une dame qui traduisait en catalan ce matin. Ah oui, c'était pas moi. Non, j'ai vu que c'est une dame. Ah oui, mais vous n'avez pas besoin de suivre les Catalans. Non, je voulais savoir si elle dit la vérité. Vous savez qu'on vous filme là, hein? מתי אתה בא לירושלים? אני חשבתי אולי בהתחלת השנה, וזאת אומרת בינואר או פברואר. זה... יש לך משפחה בירושלים, לא? אין לי. אבל בישראל אין לך אף אחד? יש לי... חברים. El gran plaer que vaig experimentar amb el castellà, que va ser la primera llengua estrangera que vaig estudiar a fons, arribar un moment en què la gent em comprenia i jo podia comprendre la gent. La possibilitat de parlar amb gent de molts països és enormement enriquidora. Pardon, une question. Qui a traduit la femme, la présentation de la femme? De la dame qui La dame qui a parlé en anglais. Gloria Mound, c'était... Waouh, c'était moi, à moitié. Toi, Tu as trouvé qu'elle allait vite? Oui. elle allait très vite. Elle allait très vite. Non, effectivement, elle allait... Quand tu lis, tu vas toujours. Mais écoute, quand Et tu elle lis, lisait tu ne penses vite. pas, elle lisait vite. En fait. A través de la llengua es transmet la cultura i parlar la llengua és una manera d'entrar a la cultura del teu proisme. Okay, any other further questions? Well, thank you very much.